Sanibonani balaleli nababukeli be-KZN podcast. Namhlanje-ke sizokhuluma ngoKhuzani kuthiwa-ke beqhuma ushezi laphaya uKhuzini FM endlini zokusakaza phansi eMasabalala Avenue. uKhuzani emukela-ke imali yakhe engu-100,000 eyinikezwa-ke ubaba uMathole walaphaya ema-funeral laphaya lo exhasile. Kuthiwa-ke hhayi bekubongwa-ke impela kwathiwa nangu ndoda 100,000 wakho usebenzile ngalelo culo lakho-ke lelo esingalazi sisahle kodwa kuthiwa umjolo. Kuthe kusenjalo kusaqhuma ushezi kube sekuba khona ukudideka kubantu ngoba phela uKhuzani akawinanga nje yena yedwa kodwa uwine nenduna yakhe umncedisi indlovu okuyena okuthiwa ubavote uvote wabaqaqabula bonke emakhanda wavotwa ngo-22,100 22,500. Uye-ke lo mncedisi-ke lokuthiwa induna kaKhuzani kwi-top 10 obevota-ke. Manje abantu bayabuza kuthiwa umthetho uyabuza uthi uwine kanjani, kungenzeka ukuthi le mali uKhuzani kade ithatha inikeza induna bese kuyavotwa? No.